Yes, ibihe byiza ndetse n'umunsi mwiza, nizere ko aho muri mugo neza mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo. Tugarutse mu makuru akomeye cyane ariko kuruko hirya no hino ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo, mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, hakurya y'ishyamba rya Kibira ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Ni amakuru ndibuze komera mu mirwano rutura n'imirwano karahabutaka karundura iri kubera muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Ndakubwira ko magingo yangaya M23 ibyutse itanga isomo rikomeye cyane ku ngabo za leta ya Kongo FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni imirwano yubuye muri teritwari ya Walikale n'ubundi yabaye kuri uyu munsi tariki 10 Kamena 2025, aho bisize ingabo za leta ya Kongo FARDC zitakaje abasirikare babo benshi ku rugamba. Ni imirwano yaberaga mu duce dutandukanye two muri Walikale, ndetse amakuru aravuga ko M23 hari n'uduce yamaze kwigarurira muri no Walikale, irushaho gusatira umujyi wa Walikale. Ndaje ibyo byose mbikubwire, ndetse nkubwire n'imirwano iri kubera muri groupement ya Kisimba iherereyemo utu duce M23 yamaze kuba yigarurira. Ntabwo ndibuze kuba ngarukira aho ngaho kuko ndaza no kukubwira andi makuru. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC nanone cyahawe isomo rikomeye cyane mu bice bya Rugezi, aha ni muri Kivu y'Amajyepfo, mu bice bituwe n'abanyamurenge benshi cyane pe, kuko iyi Rugezi ihana imbibi na centre ya Minembwe ndetse n'ibindi bice byo muri teritwari ya Fizi. Amakuru aravuga ko ingabo za leta ku munsi w'ejo batanaga mu mitwe n'ingabo za M23 na twirwaneho, ariko magingo yangaya umurundi arahakubitiwe muri iki gitondo mu buryo bukomeye cyane. Ni nako aba FDLR bo bahunze urugamba kubera urufaya rw'amasasu M23 yarekuraga, nyuma yuko yo M23 ku munsi w'ejo yumvishe ko aha Rugezi hari kugeragezwa ibitero rutura. M23 yahisemo kumanura imisada mu buryo butunguranye iturutse mu mujyi wa Uvira n'ahitwa Kamanyola. Nibo bari kurwana hano Rugezi, bamanukanye imbunda zikaze ndetse bamanukana n'ibindi bitwaro biremereye cyane. M23 amakuru aravuga ko hano Rugezi iri kuhakoresha intwaro zikaze, kuko aka gace ka Rugezi ni kamwe mu duce dukomeye cyane hano muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane gashobora kuba ari kamwe mu duce n'ubundi dufite icyo tuvuze kuri teritwari ya Uvira imaze iminsi igerwa amajanja n'izintare za Sarambwe. Ndaje mbikubwire nkubwire n'urugamba ruremereye cyane ruri kubera muri Uvira. Magingo yangaya amakuru aravuga ko ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bwahahamutse ndetse buri no gutegura ibitero rutura karabutaka kuri uyu mutwe wa M23 muri teritwari zitandukanye. Ni itegeko ryatanzwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ni umugaba w'ikirenga w'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Yatangaje ibitero simusiga ku mutwe wa M23. Ni amakuru yasizwe hanze na koordinateri wa AFC M23 Kone Nanga ubwe. Yavuze ko Tshisekedi yamaze gutangaza ibitero rutura agiye kugaba kuri uyu mutwe. Ese M23 irabyifata mite? Kuko Tshisekedi magingo yangaya noneho yitangarije ko ariwe ugiye kwigaragaza magingo aya. Ibi byose ndaje mbikubwire, mubwire rero n'andi makuru akomeye cyane ari kuva hariya i Kinshasa. Ndaza kuva kuri ibi ngibi gusa, si ibi gusa, kuko ndaza kubwira ko muri Somalia ingabo z'u Burundi zahuye n'akaga gakomeye cyane. Ni ingabo z'u Burundi ziri mu butumwa nyine bwo kugarura amahoro muri iki gihugu cya Somalia. Izi inyeshyamba rero zo mu mutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab urwanya ubutegetsi bwa Somalia watangaje ko wateye igisasu gishwanyaguza akajugujugu y'igisirikare cy'u Burundi yo mu bwoko bwa Bell 412. Nk'uko rero Al-Shabaab yabitangaje, ni amakuru ari kuvuga ko kajugujugu y'ingabo z'u Burundi yafashwe n'izi nyeshyamba ku munsi w'ejo. Rero ndaje nabyo mbikubwire, ingabo z'u Burundi ziri muri kiriya gihugu cya Somalia zahuye n'aka gakomeye cyane, ndetse zimaze iminsi ziteseka zikubitwa n'izi nyeshyamba zo mu mutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab. Ndaza kukubwira n'andi makuru ya diplomasi ari kugenda agarukwaho magingo aya ngaya. Nuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri gushinja u Rwanda kurenga ku ngingo ya 34 y'amahame agenga CEEAC.
u Rwanda rero murabizi ko rwikuye muri CEEAC ruvuga ko uyu muryango ari igikoresho cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kongo rero yamaze gushinja u Rwanda ngo kurenga ku ngingo ya 34. Ese iyo ngingo ni iyihe? Ndaje mbikubwire. Ndakubwira rero n'andi makuru akomeye cyane. Nkubwire ko leta ya Kongo yaciye umuvuno mushya wo kubuza abanyamakuru bose kuvuga kuri Joseph Kabila ndetse no gutangaza iby'ishyaka rye rya PPRD hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaza kubwira ko kandi M23 yongeye kwamaganira kuri raporo ya Amnesty International yishinja kugirira nabi abaturage. Ivuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwaba bwaraciye inyuma bukagambana kugira ngo uyu muryango uvuge neza Kinshasa M23 bayiharabike. Ibi byose ndaje mbikubwire, nkubwire n'akantu ku kandi. Reka mbasabe gukora subscribe mbere ko ninjira muri ibi bikomeje kugarukaho cyane cyane ku kibuga cy'imirwano. Mutarayikora kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro 5/5. Reka mbahereze ikaze n'ubundi mere muri Kivu y'Amajyepfo ahitwa Rugezi. Bamwe mu buhamya n'abaturage nyine bagiye batubwira iby'ibi bitero bya hano Rugezi. Magingo yanga amakuru aturuka hano Rugezi aravuga ko nyuma yuko umutwe wa M23 n'uwo twirwaneho bagabye ibitero bikaze ku ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Magingo yanga amakuru aravuga ko intare za Sarambwe zongeye gukubita hababaza ingabo z'u Burundi ndetse n'aba FDLR muri bino bice bya hano Rugezi. Nyuma yuko ku munsi w'ejo twababwiraga ko imirwano yiriwe ndetse ikanahabyukira hano Rugezi. Magingo yangaya amakuru aravuga ko M23 yamaze kwivugana abasirikare benshi b'u Burundi muri iki gitondo, koko amakuru aravuga ko kuva ku mugoroba ku isaha ya Minembwe mu mujyi ndetse na Bukavu ni ku isaha 11 zo ku munsi w'ejo nyine ku masaha ya Minembwe na Bukavu. Amakuru aravuga ko abaturage benshi bahunze ariko ngo bamaze kuba basubizwa mu buzima busanzwe nyuma yuko M23 ikoze operation karahabutaka ikirukana umwanzi. Amakuru aravuga ko umwanzi yateye aturutse mu bice bitandukanye atera hano Rugezi, gusa ngo yamaze kuhava kuko ngo bakubiswe mu buryo bukomeye cyane ingabo z'u Burundi ndetse n'aba FDLR. Waduhaye amakuru yanatubwiye ko kugeza ubu ngubu ngo biteye isoni kuba ingabo za leta ya Kongo FARDC zamaze kugera hano Rugezi ndetse zikaba zanizere ko ngo zafata kano gace, ariko M23 natwirwaneho bakaza kubirukana shishe tabona. Nyamara amakuru aravuga ko ingabo z'u Burundi arizo zagaragaraga nyinshi hano Rugezi. Byanavugaga ko ino Rugezi yaba yamaze gusubizwa mu maboko ya FARDC ndetse na FDNB. Ubuhamya bukomeza buvuga buti magingo yanga imirambi igera kuri 12 y'abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba leta ya Kongo FARDC nirambaraye hano Rugezi. Rwari urugamba rw'injyana muntu kuko bamwe baranirukanse bahungira mu Bijabo. Ni ishyamba rya Bijabo rikomeye cyane riherereye muri no territoire ya Fizi, n'ubundi niho hari ibirindiro bikaze by'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Amakuru aravuga ko ngo aduyi ku isaha y'isa 12:20 nibwo ngo yongeye gutera ibitero bikaze cyane akoresheje imbunda ziremereye cyane zirasa amakompora ndetse n'izindi ntwaro zikaze barasa mu birindiro bya M23. Gusa amakuru aravuga ko M23 ngo yabyumvishe bikiri mu ntera y'ibirometero 5 ibisubiza inyuma ibi bitero, ndetse amakuru anavuga ko ngo bafashe zimwe mu ntwaro zikaze z'u Burundi ndetse na FARDC. Ni imirwano kandi yaberaga mu misozi yo kwa Didasi n'ahazwi nko mu bitaro bya hano kwa Didasi ugana ahahoze ari kwa Sabune. Ni mu gihe rero n'imirwano yabereye ahitwa Mucikancika ku munsi w'ejo twagiye tubibabwira. Kuri ubu ngubu uduce twabereyemo imirwano twose turi mu biganza by'abarwanyi ba M23 nyuma y'uko ingabo za leta ya Kongo FARDC zikijijwe n'amaguru zigahunga. Ibi bitero rero ingabo z'uruhande rwa leta ya Kongo FARDC zabigabye ziturutse ahitwa Rugomero ndetse no mu bindi bice biherereye ku ruhande rwo kwa Milimba ahazwi nko mu ndiri ikomeye cyane y'aba FDLR ndetse n'abazalendo, nk'uko n'ubundi amakuru akomeza abivuga. Uwavugaga rero ko ibi bitero n'ubundi byasubijwe inyuma, amakuru aravuga ko yari umwe mu basirikare bakomeye cyane ba FARDC. Yavuze ko nubwo ngo bari kurwana na M23 na twirwaneho, ariko ngo badafite garanti yuko M23 n'ibice bimwe na bimwe bakomeje kugenda bahungiramo bashobora kuba
kuba batabikurwamo, kuko M23 hano yahamaniye noneho icyitwa ibitwaro bikaze noneho biri na seriye, kuko M23 yari imaze iminsi itadeploying ingabo nyinshi hano Rugezi, kuko yari yaramaze kwizera ko uko aka gace kose yamaze kuba igakuramo, ariko amakuru yongeye kugarukwaho ari menshi avuga ko M23 yongeye kugabwaho igitero gikaze. Reka n'ubundi nerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru nanone ku kibuga cy'imirwano. Ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC ryahuye nanone n'isomo rikomeye cyane. Abarwanyi b'umutwe wa M23 barwanya ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo birukanye bikomeye cyane, murambabarira hano bari babyanditse nabi, birukanye bikomeye cyane ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC, birangira banigaruriye imijyi myinshi yo muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni imirwano ivugwa haruguru, yego ni imirwano yatangiye kuri tariki y'umunani Gicurasi 2025 hagati y'impande zombi. Biravugwa ko M23 yaturutse ahitwa Kalonge itera ibirindiro bikomeye cyane bya FARDC, ndetse ahitwa kwa Mulema ho habaye isibaniro, kuko amakuru aravuga ko aka gace kabaye isibaniro kubera ibitwaro bikaze ndetse n'ibikompora byaharaswaga. Ni nyuma y'uko abarwanyi ba M23 bari bamaze no gufata kandi gace bari banatwikiyemo ibirindiro bikaze by'aba FDLR ndetse n'aba FARDC n'ingabo z'u Burundi n'abazalendo muri aka gace. Aya makuru akomeza avuga ko rero uyu mutwe wa M23 wanamaze gufata aka gace ka Mulema, gusa ahubwo ko wanamaze kwegera utundi duce dukomeye cyane turi hafi y'aka gace ka Mulema. Uyu mutwe wa M23 watangaje ko kandi wanamaze kubohoza agace ka Pinga ndetse n'inkengero zako zose, koko aka gace ka Pinga M23 ritarizera ko yamaze kugakuramo, gusa yari yaramaze kukagota mu buryo buremereye cyane. Ni imirwano kandi iri kubera muri groupement ya Kisimba. Iyi groupement iherereye muri utu duce n'ubundi, ni nayo iherereyemo utu duce n'ubundi twafashwe, gusa uyu mutwe wa M23 winjiyemo muri utu duce ndetse wanafashe uduce twinshi kuva mu mpera z'uku kwezi kwa gatanu n'ukwa gatandatu, yari irimo ikataza yinjira muri ibice byo muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. N'undi n'urugamba rukomeje gusiga M23 ikomeje gutanga isomo rikomeye cyane, kuko magingo ya ngaya nubwo FARDC nayo ikomeje kugenda igaragaza ko ifite ubushake bwo kwirukana M23, ariko ubushake ntabwo ari bwo bushobozi, kuko M23 iri kubarusha imbaraga mu buryo buremereye cyane. Magingo ya ngano urugamba ruri kubera hano Walikale ruri gutangaza benshi, kuko ni imirwano isa nkaho iri tricky, kuko ari kumvikanamo intwaro zikaze, kuko ni mu mashyamba, ni mu bice by'amashyamba, kuko Walikale ni igice, ni imwe muri teritwari haba Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru zigizwe n'ibishyamba. Magingo ya ngaya rero ni imwe muri teritwari n'ubundi baba bagomba kurasaniramo, kuko nta baturage benshi baba bari muri zino teritwari, cyane cyane no Walikale, kuko ni ibishyamba pe, ni ibishyamba bikomeye cyane, ni ibirombe by'amabuye y'agaciro, gusa ni ibisambu byonyine bidatuwe, gusa ibice bituwe n'abaturage. Navuga ko ari imwe muri groupement zigize no Walikale, groupement ya Kisimba ndetse n'utundi duce dukeya, ariko igice kinini ni amashyamba hano muri Walikale. Yitwa Alain Destin, uyu nguyu wabaye senateri mu Bubiligi. Ibyo avuga n'ubundi biba bisa neza n'ibyo AFC M23 nayo itangaza, kuko ivuga ko nubwo Kinshasa idaha kugeza ubu ngubu Kinshasa nidaha ibyo abanyekongo bavuga ikinyarwanda bagombwa, kuko bari mu gihugu bagomba guhabwa byose. Ati ikibazo kizakomeza. Ati rero ibyiza ni uko Kinshasa yakumva ikibazo vuba ikaba iya mbere mu kugikemura, kuko ni nayo ifite urufunguzo rushobora gukemura iki kibazo mu buryo buvuba. Ndetse na Minisitiri Nduhungirehe yakomoje ku byatangajwe na Destin, agira icyo avuga bwana Sanzifuru. Yego, ni nko kumusubiza niko navuga cyangwa kumunganira. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko Tshisekedi adakwiye gukerensa imbaraga za FDLR zikomeje kwiyongera umunsi kundi. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adakwiye gukerensa imbaraga z'umutwe w'iterabwoba wa FDLR bongerera ubufasha bahabwa na leta ya Kongo ayoboye. Ni ubutumwa yatanze ashingiye ku buhamya bwakusanyijwe na Dr Alain Destin wabaye senateri mu Bubiligi n'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa MSF
Médecins Sans Frontières uherutse kugirira uruzinduko mu burasirazuba bwa Congo. Alain Destin yavuze ko yaganiriye n'abantu benshi bafite amakuru kuri FDLR bamusobanurira uburyo ubushobozi bw'uyu mutwe uburyo bugenda buboneka bukomeje kwiyongera ndetse n'uburyo bwiyongera umunsi ku munsi, nyamara Kinshasa ikabikerensa niyo twavugaga hejuru. Ariko Minisitiri Nduhungirehe rero yatangaje ko Tshisekedi mu by'ukuri abikerensa ariko abizi neza akabikora, kuko Nduhungirehe yatangaje ko Tshisekedi wabwiye abanyamakuru yabwiye abakuru b'ibihugu ko FDLR ngo ari umutwe ugizwe n'abarwanyi bashaje, ubwo yari mu nama y'umuryango wa Afurika yo hagati CEEAC. Rero ngo akwiye gusoma ubutumwa bwa Dr Alain Destin yitonze. Urumva ahari Perezida Tshisekedi rero ati akwiye gusoma ubutumwa yitonze, we wabwiye abakuru b'ibihugu bya CEEAC inkuru y'ikinyoma ko FDLR yaba ari umutwe usigariye gusa ku izina, aho abarwanyi bayo ari abasaza babayeho mu myaka ya 30 y'inyongera kuva mu mwaka w'1994. Nibyo ngibyo. Hanyuma reka turebere hamwe ibitangazwa. Hari raporo yashyizwe hanze ejo bundi na Amnesty International ishinja uyu mutwe wa M23 amabi yose ari kubera mu burasirazuba. Reka turebere hamwe ayo mabi bavuga ko M23 ifitemo uruhare, ariko nibyo M23 yagize ite yabasubije ibaha icyo bita ikibonezamvugo, ubundi tujya ku kibuga cy'imirwano, ubundi babyita kwiyama umuburo, gutanga umuburo. Yego, ubwo rero byagenze bite rero? Yego, M23 izo raporo wavugaga yazamaganiye kure za Amnesty International zishinja uyu mutwe wa M23 kugirira nabi abaturage. M23 yamaganye izi raporo n'ibirego byose ngo byo kugirira nabi abaturage. Uyu muryango wa Amnesty International uvuga ko byabereye mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo. Ni ibirego AFC M23 ivuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki ndetse nta shingiro bifite, na cyane ko bishingiye ku binyoma. Amnesty International igaragaza ko M23 ikomeje kutubahiriza amahame y'uburenganzira bwa muntu mu mujyi uri kugenzura n'uyu mutwe, harimo umujyi wa Goma na Bukavu yabohoje mu ntangiriro za 2025. Raporo ya Amnesty International iragaragaza ko AFC M23 ngiri kwica ikanakorera iyicarubozo ndetse ikarigisa bamwe mu mfungwa ifite. Uyu muryango uragaragaza ko abo M23 yafashe ngo ikomeje kubafata nabi cyane ngo bikanakorwa mu bice iri kugenzura harimo Goma na Bukavu. Cyakora M23 igaragaza ko ibyo birego byose ari ibinyoma, ari bigamije kuyisiga icyasha no gukomeza guha urwaho amakuru atari yo mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, ndetse no kwirangagiza intambwe ikomeye imaze guterwa mu kugarura umutekano mu bice biri kugenzurwa n'uyu mutwe. Kuri tariki 30 Gicurasi 2025 nibwo iri huriro rya AFC M23 ryagaragaje ko raporo yaryo ishingiye ku makuru y'ibinyoma ya Amnesty International y'ibibera mu burasirazuba bwa Congo. M23 igaragaza ko mu bikorwa byo kubohora umujyi wa Goma na Bukavu abajenosideri ba FDLR n'indi mitwe ya Wazalendo barwanaga ku ruhande rwa leta biyambuye imyambaro ya gisirikare bigira abasivili bacengera mu baturage. Iyi mitwe yahise ihereza intwaro aba baturage bo mu bigo by'amashuri ndetse n'ahandi, bituma ibice bikomeza kubarizwamo abasivili benshi. Biba rero isibaniro, ibi bice byose isibaniro ry'intambara. Ni ibintu M23 igaragaza nko kutubahiriza amategeko mpuzamahanga ajyanye no kurengera abantu. Yes, AFC M23 kandi igaragaza ko nubwo bimeze bityo, ibyo byose Amnesty International yabiteye umugongo ntiyabyitaho muri raporo yayo yakoze, ibigaragaza uburyo rwose umuryango wogama mu gushakira umutekano w'abaturage. AFC M23 yagize uruhare mu bikorwa bitandukanye byo kugarura amahoro n'umutekano mu bice bitandukanye bigize iyo mijyi, aho abarwanyi b'iyo mitwe mu by'ukuri byakekwaga ko bihishe.
byajyanye kandi no gukomeza gushyira imbaraga mu gukusanya intwaro zari zanyanyagijwe mu baturage, bigakorwa hirindwa ingaruka byagira mu baturage no gukomeza kurinda umutekano mu gihe iyo mitwe ikomeje ibitero shuma mu bice AFC M23 igenzura. Hatewe intambwe nini, ubuzima buragaruka, ubugizi bwa nabi bwashyizweho iherezo, aho rwose abaturage bishyira bakizana haba no mu masaha y'ijoro, ndetse mu by'ukuri intwaro hafi ya zose zari zashyizwe mu baturage zirakusanywa, amahoro arahinda, binajyana no korohereza abari mu bikorwa by'ubutabazi. Ni intambwe ikomeye icyakora ikomeje kwirengagizwa n'imiryango igamije inyungu zayo nka Amnesty International, cyane ko rwose ibyo bibeshyuza uburyo iyo miryango ihora igaragaza AFC nk'abanyamakosa badashakira neza abaturage. AFC M23 kandi yakanye ibyo gutwika gereza ya Munzenze iherereye mu mujyi wa Goma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ku ya 27 mbere y'uko iri huriro riharanira uburenganzira bw'abanyekongo rifata umujyi wa Goma, muri iyi gereza hadutse inkongi, benshi mu by'ukuri baratoroka, abarenga 2400 barayirokoka. Ni ibikorwa rero byatwererewe AFC M23. Yego rero, nyuma y'ibiro bya Loni bishinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu byagaragaje ko abagore 165 aribo bishwe, bigizwemo uruhare n'imfungwa zatorotse ino gereza ya Munzenze. Umunyamabanga wa AFC M23 Delion Kimbulungu yagaragaje ko Amnesty International ipfa gushinja abantu gusa itabanje kugenzura neza igihe ibyo ivuga byabereye. Ati byabereye he? Byabereye muri gereza ya Munzenze. Ati byabaye imbere yuko AFC M23 ihagera. Uretse ibyo AFC M23 ivuga, yanakomeje igaragaza ubunyamwuga buke bw'iyi miryango ikomeje kugendera mu kwaha k'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yakomeje rero kugaragaza nanone abaturage ngo barenga 3000 bishwe ubwo Goma yafatwaga na M23. AFC M23 ivuga ko amakuru yagenzuwe agaragaza ko habonywe abantu 874 bishwe hagati ya tariki ya 4 n'iya 12 Gashyantare 2023, aho AFC M23 yemeza ko ababishwe n'amasasu yavaga mu rugamba rwari ruri kubera mu bice bitandukanye, aho M23 yatanaga mu mitwe n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC, ndetse FARDC igakora ubwicanyi bwatunguwe nkana. Bwateguwe nkana. Rero ubwo yagaragazaga rero ibyavuye muri raporo yakozwe na Kimbulungu, yakomeje agira ati iyo mibare yindi bavuga niyo bahimbye ku mpamvu za politike. AFC M23 kandi yanagarutse ku mvugo za Denis Mukwege uherutse kubwira France 24 ko abagize iri huriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC, ihuriro ry'ingabo za AFC M23 ngari abicanyi. Igaragaza ko rero ngo bafite n'imvugo ziri mu murongo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wo kugaragaza uyu mutwe mu shusho mbi no gukomeza kuyobya rubanda. Umwe rero mu nzobere mu bijyanye n'umutekano yanenze raporo ya Amnesty International igaragaramo kubogama gukabije ndetse no kwigaragariza no kwirengagiza ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bwa leta ya Kongo igirira abaturage bayo. Ati bigaragara ko habayeho guteshuka kureba ku mpande zombi mu buryo bungana. Ibyo bituma uburyo bwakoreshejwe mu kugenzura iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu bunengwa. Mu ijoro rya 27 Mutarama uyu mwaka nibwo AFC M23 yafashe umujyi wa Goma, nyuma ku ya 16 Gashyantare iri huriro ritangaza ko ryatabaye byuzuye abaturage ba Bukavu batereranywe n'ihuriro ry'ingabo za Kongo. Nyuma hakurikiyeho ibikorwa byo kurinda abaturage no guhagarika ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, aho abaturage bicwaga bigizwemo uruhare na leta yari ikwiriye kubarinda. Ni ibintu rero bitabonwa neza nabi Kinshasa n'imiryango ikorera mu kwaha kwabo, birumvikana. Yes, M23 yanze kuryumaho. Magingo ngaya ibyivuga biranasobanutse cyane. Yego, twihute cyane. Kongo ikomeje kwitambika u Rwanda. Ejo twabigarutseho ku cyumweru nibwo iki gihugu
cyagaragaje ni Congo nyine ubwo yagaragaje impungenge zayo ngo ku cyerekezo ibona ko giteye impungenge cyo kuva mu masezerano cyangwa se ngo kwitambika inzira y'ibiganiro mu gihe hashize mu gihe hagize ibisabwa kubazwa iki gihugu ngo kandi ngo nyuma yo kwitambika u Rwanda ku buyobozi bwa CEEAC cyanashinje u Rwanda kurenga ku ngingo ya 34 y'amasezerano y'uyu muryango. Gusa nahoze mbona iki cyemezo cyo kuva muri uyu muryango nahoze mbona hari umwe mu bagande banze kubishyigikira avuga ko bitari ngombwa. Gusa Kinshasa yizera ko iyi myifatire yihanganiye igihe kirekire yatumye amasezerano adakurikiranwa bityo akaba ataramba. Guverinoma ya Congo rero yatangaje ibi kubera ko ngo u Rwanda rwavuye mu muryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika yo hagati ECAS cyangwa se ni ECCAC. Congo yongeye gushimangira ko amakimbirane ifitanye n'u Rwanda yongerewe ingufu n'ibikorwa by'ubushotoranyi byamaganwe cyane cyane mu mwanzuro w'ibihumbi 1773 w'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano usaba ko ingabo z'u Rwanda ngo zahita ziva muri Congo. Iri tangazo ryashimangiye ko ibyo bikorwa binanyuranyije n'ingingo ya 34 y'amasezerano yavuguruwe ya ECAS abuza gukoresha ingufu hagati y'ibihugu bigize uyu muryango. Amategeko akoreshwa mu buryo bwuzuye cyangwa se agatakaza imbaraga zose. Ibi byatangajwe na Kinshasa yemeza ko ikomeje gushyigikira inzira zo gushaka amahoro zikomeje kuyoborwa n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Katari ndetse na Amerika. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Congo ishimangira ko kugira uruhare mu nzira y'amahoro ngo ntibisobanura guhanagura ibyahise cyangwa se gutanga ubudahangarwa ku byaha bikomeye. Irahamagarira inzego z'akarere ndetse n'amahanga gushimangira binyuze mu bikorwa bifatika ibyo biyemeje byo kubahiriza amategeko, inshingano n'ubusugire by'igihugu. Yego, ukivuga bizi ko u Rwanda rukimara kwikura muri uyu muryango, ambasade ya Congo mu Burundi yahise ishishimura irandika. Mbere yuko tunyurira mu byo yashishimuye, witwa Retired General David Sejusa, bamwita Retired General David Sejusa Tinyefuza, wahoze mu ngabo za Uganda UPDF, nabonye yagaragaje ko u Rwanda ngo rutakabaye rwarafashe icyemezo cyo kuva muri uyu muryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika hagati. Yego, mu mpera ntabwo yavuze ko rwahubutse, ahubwo yavuze ko yego ati rufite byinshi rwatanga. Yego, mu mpera rero z'icyumweru gishize nibwo guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko yafashe iki cyemezo, urabyibuka. U Rwanda rwafashe icyemezo cyo kuva muri CEEAC nyuma yo kwitambikwa na Kinshasa yanyuze mu bihugu rero bigize uyu muryango, bikarangira nyine rwimye kuyobora uyu muryango. Nahise mbona umwe mu ba ninde ni uyu nguyu ambasade y'u Burundi ya Congo mu Burundi yesi igaragaza ko u Rwanda uri kumva ubwo byakurikiranye n'ukuntu u Rwanda buri ngingo yose, buri kintu cyose kibaye by'umwihariko gifite aho gihuriye n'umutwe wa M23, ubwo Congo ihita ihaguruka. Uribuka ko hari haje itsinda rya IGVM ejo bundi hariya Igoma mu bice bigenzurwa na M23. Ambasade yarahagurutse y'igihugu cya Congo mu Burundi yandikira umunyamabanga mukuru w'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari. Naho ngo Congo ku ruhando mpuzamahanga iri kugenda igaragaza ko umutwe wa M23 ufite izindi mbaraga, ndetse ikagaragaza ko n'iyi miryango iri ku ruhande rwa M23 ndetse n'u Rwanda. Ubwo ahangaha icyo wavugaga, uyu Sejusa ni umugande, ntabwo ari umunyekongo, ntabwo ari umurundi, ntabwo ari umunyarwanda. Ariko mu by'ukuri kuba u Rwanda rwaravuye muri uyu muryango ntabwo bisobanuye ko ruyobewe ko narwo icyuho cyarwo kizagaragara. Avuga ko uyu muryango urimo ibibazo koko,
kandi nk'uko u Rwanda rubivuga. yego kandi u Rwanda rukwiye kuba ruhari kugira ngo rufashe mu kugira ngo bikemuke. Ni ukuvuga ngo nta n'icyizere gihari cy'uko hari intambwe yaterwa mu gihe u Rwanda rwaba rudahari, kuko urabyibuka muri 2023 perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yandikiye witwa Azali Osmani wari perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe agaragaza ko u Rwanda rwababajwe no kuba rutaratumiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu base bigize nyine ECAS. Yego ni ECAS cyangwa se CEAC yabereye i Kinshasa. Byari nyuma y'itegeko ryo kwima ubutumire u Rwanda byari byatanzwe na perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ni ukuvuga ngo hari inama yigeze kubera hari i Kinshasa, Tshisekedi yanga ko u Rwanda rujyayo kandi mu buryo butemeranyije n'amategeko. Rubajije impamvu, rubajije ibisobanuro ntibyatangwa. Ibi byaba ari agasuzuguro rero. Ku kibuga cy'imirwano se buriya kibuga cy'imirwano twinyabyeyo turebera hamwe amakuru ari kugenda turukayo. Hari imirwano muri teritwari ya Masisi yabaye mu gitondo cyo ku munsi w'ejo ni muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no ku cyumweru bari bakozanyijeho. Biravuga ko mu bice bya Masisi hano muri Nyabyondo muri centre, imihanda ihuza deja Masisi centre ndetse na Nyabyondo ni muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, yaranzwe n'imirwano ku mugoroba ku cyumweru ndetse mu gitondo cyo kuwa mbere tariki tariki 8 ndetse no kuwa mbere tariki 9 Kamena. Abarwanyi bo muri Wazalendo ya APCLS cyangwa se Alliance des Patriotes pour une Congo Libre Souverain, ni umutwe APCLS nyine uyobowe n'uwiyita ngo ni General Janvier Karayire wakozanyije hano M23. Amakuru atugeraho rero ava muri ibi bice aravuga ko inyeshyamba za M23 ngo zatangije igitero ku birindiro bya Wazalendo biri ku musozi wa Kikonda, ahantu ngo hari strategique ngo hafi y'umudugudu wa Bukombo. Abo babazalendo rero ngo bashoboye gusubiza inyuma icyo gitero kugeza mu mudugudu wa Bukombo uri hagati ya Nyabyondo na Masisi centre, bituma imihanda ihuza ibyo bice ihungabana, umutekano muri iyi mihanda uhungabana. Amakuru twahawe n'abaturage rero kandi batuye aha ngaha, hari wa mutaramu wacu ujya dutegurira amakuru, avuga ko ngo bamaze amasaha rwose bahangayitse cyane kuko ngo abarwanyi ba M23 ngo bari mu mudugudu wa Bukombo kugeza kuva mu ijoro ryo ku cyumweru cy'igitondo cyo kuwa mbere, ari naho abazalendo ba APCLS bongeye kurasa kuri M23. Ako kandi ngo bari mu bwoba bukomeye, ahubwo n'abaturage batuye aha ngo bari mu bwoba bukomeye kuko hari kumvikana intwaro ziremereye ndetse n'into. Hanyuma muri Rucuru naho haravugwa ikozanyaho, abarwanyi b'umutwe wa AFC M23 ngo babashije gusubiza inyuma mu gitondo cyo kuwa mbere tariki 9 Kamena igitero cyari cyagabwe n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo bafatanyije n'inyeshyamba za FDLR mu mujyi wa Nyamirima ni muri Binza, muri ya Binza. Igitondo cya kare rwose ibikorwa by'ahanga byari byahungabanye, ariko byaje kugera gusubira mu buryo mu masaha ya saa 5 z'amanywa yo kuwa mbere. Aha muri Rucuru naho haracyumvikana imirwano mu bice bigiye bitandukanye. Ejo bundi twababwiye imirwano yaranze ukwezi kwa Gicurasi mu bice bya Kishishe na Bambo, byari bikomeye cyane, ndetse ibice bya Kishishe, uruhande rumwe rwa Kishishe ruracyarimo abazalendo, kuko hakiri akazi gakomeye. Muri Warikari rero ngo M23 yakubise ahababaza Wazalendo itwika n'ibirindiro byayo. Yego, umutwe wa M23 wirukanye bikomeye cyane abarwanyi ba Wazalendo bitwara nka gisirikare, baragisirikare kabisa, mu mudugudu wa Mulema muri groupement ya Kisimba ho muri teritwari ya Warikari nyuma yo gukubitwa bakanamburwa intwaro. Ni imirwano ikomeye rero yabasekeranyije kuva mu cyumweru gishize rero tariki 8 Kamena 2025 hari kubera imirwano hano Warikare. Amakuru avuga ko ingabo za M23 zari zaturutse ahitwa Kalongwe zateye ibirindiro bikomeye cyane by'abazalendo byari biri hano Mulima muri groupement ya Kisimba mbere yo kwigarurira aka gace. Nyuma y'uko rero abazalendo ngo bari bamaze guhunga, M23 yahise itwika ibirindiro byabo ndetse n'ahandi hantu hatandukanye mbere yo kuhava ikagenda. M23 iri kugenzura ibice byose byo muri groupement ya Kisimba kuva muri Gashyantare uyu mwaka ubwo yinjiraga muri ino teritwari ya Warikari. Yego, muri Kivu y'Amajyepfo rero
reka turebere hamwe iby'ibitero umwanzi ngo yabyutse agaba mu Rugezi. Abatuye hari ibyo bari gutangaza bavuga ko twirwanaho yarashweho na coalition. Ni ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa zabyutse zigaba ibitero mu Rugezi n'uduce tugenzurwa n'ihuriro rya AFC M23 na twirwaneho. Ntibisanzwe kuko ngo barashisha ngo sukurashisha gusa imbunda ziremereye ngo ni ntayo bazikoresheje. Noneho ibi bitero iri huriro ry'ingabo zirwanira ubutegetsi bwa Kinshasa ngo ziguriyemo cyane cyane z'u Burundi n'imitwe twaje intwaro ya Wazalendo na FDLR ngo ndetse ngo ni igitero kikaba cyari kirimo donc ngo harimo n'aba FARDC ngo ni ibitero bagabye mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa mbere tariki 9 aho babigabye mu duce two mu Rugezi. Amakuru avuga ko izi ngabo zigona ku ruhande rwa leta mu kugaba biriya bitero zakoresheje gutera ibibombe ndetse n'izindi mbunda zirasa kuri. Umutangabuhamya waduhaye amakuru yavuze ati ntibisanzwe iki gitero umwanzi ari kukirashishamo intwaro zirasa kure gusa kandi ari kurasa ari kure akerekeza ahari twirwaneho na M23 ndetse n'ahari abaturage. Hanyuma yongeyeho kandi ati amakompora niyo ari gukoreshwa n'ibindi bibunda biremereye ubu birakomeye cyane nta SMG nimwe irakoreshwa kuva mu gitondo cya kare bitangaje nimugoroba. Ihanga rero rikomeye hagati y'impande zombi riri kubera ku musozi wo kwa Didasi ndetse n'ahazwi nko ku bitaro ugana ahahoze ari kwa Chef Sabune. Ni mu gihe iyi mirwano yabereye i Mushikashika agace gaherereye mu gice cyerekeza i Gasiro aho umwanzi yateye yaturutse. Rugezi yagabwemo ibi bitero yaherukaga kuberamo imirwano mu byumweru bitatu bishize. Nyamara uyu mutwe twirwaneho no M23 bigenzura iki gice cya Rugezi kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka uko utewe usubizwa ndavuga nyine coalition uko iteye isubizwa inyuma. Noneho rero kandi ku rundi ruhande andi makuru avuga ko iyi mitwe yombi yagabweho ibitero yabonye umusada ukomeye kabone nubwo aya makuru atagaragaza aho umusada watwirwaneho na M23 waturutse. Gusa bikekwa ko baraturutse mu Minembwe centre bityo umwanzi akaba ari gukubitwa kubi muri aka kanya. Turiya duce dukomeje kuberamo ihangana rikomeye hagati y'impande zombi zihanganye. Kimwe cyo kandi ngo nta ruhande rurahunga bigaragara ko bakesurana buri umwe yashiritse ubwoba bari kurasana isasu kurindi yakoca aha mu Rugezi. Mbona bitoroshye n'aka na gato. Rero hanahisha uburyo ubutegetsi bwa Kinshasa ngo buri gutegura ibitero simusiga karahabutaka kuri M23. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ribarizwamo umutwe wa M23 no twirwaneho. Ubuyobozi bwabo bwatangaje ko bwamaze kumenya amakuru y'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi ngari gutegura kubagabaho ibitero simusiga. Ni amakuru yashyizwe hanze na Kone Nanga n'umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 aho yatanze ubutumwa ndetse akoresheje ubutumwa bw'amajwi yashishije kuri Telegraph. Rero yavuze ko kugeza ubu ngubu Tshisekedi ngarimo gutegura ibi bitero. Yasobanuye ko ibiganiro bigamije kumvikanisha leta ya Kinshasa na AFC M23 byaberaga Doha muri Qatar ati ntabwo bigifite agaciro, ariko ashinja Tshisekedi kugaragaza ko ashaka intambara aho gushyira imbere ibi biganiro. Yakomeje avuga ko ibi biganiro bibangamirwa na Perezida Tshisekedi we wumva gukoresha intambara ko aribyo byazana igisubizo kirambye. Yo yumva ko nta kindi yakora ngo uretse kurwana. Yego, hanyuma hatangijwe propagande muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uruhande rwa guverinoma ruri gufata abana b'urubyiruko bakabambika impuzankano zishaje. Bavuga ko ngari urubyiruko ngo M23 yagiye ifata mu bice yagiye ibohoza ngo ikabinjiza mu gisirikare ku gahato. N'urubyiruko bamwe bakaba batarageza no ku myaka ngo y'ubugimbi, amaso yabo rwose ngaracyarangwamo n'ubwoba, bavuga ibintu biteye ubwoba. Ni byatangajwe n'umwe mu banyamakuru bo mu kwaha kwa Tshisekedi. Ubwo wumve propaganda nabo batangiye gukora. Abo bana berutse gutoroka amaboko y'inyeshyamba za M23 bahoze babagaragaza ngo batanga ubuhamya buteye ubwoba ku buryo bakizwe ku ngufu mu gisirikare ndetse n'icarubozo bakorewe mu makambi y'imyitozo y'igisirikare. Noneho abo bana bari munsi ngo y'imyaka y'ubukuri, ubu
barinzwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, ngo bafashwe mu buryo butandukanye. Umwe muri bo avuga ko yajyanywe ku ngufu ubwo yari mu rusengero. Umwe yatanze ubuhamya ati ubwo ni bimwe muri script baba bandikiye bati mutangaze ibi, ati banyakuye ku ngufu mu rusengero rwacu Iminova. Abivuga rwose abishishikariza, ijwi rye ririmo n'igihunga, abivuga n'igihunga. Undi musore avuga ko avuga uburyo ngo yafashwe ubwo yitabiraga inama. Urumva? Avuga ko ngo ati twari twaje kwitabira inama, baratugose batujyana ku ngufu icanzu, aho badutoje imyitozo ya gisirikare. Ubuhamya bwa gatatu nibwo buteye ngo agahinda kurusha ubundi. Umwe ati ndi umwana w'umusirikare, baraje batumenagurira amazu, baradufata, ati njye n'inshuti zanjye baratujyanye ku ngufu, benshi mu bo twari kumwe, ati barapfuye mu gihe cy'imyitozo, ati twagize amahirwe yo gutoroka. Abo bana kandi bamwe muri bo bakigaragara mu myambaro mishya bahawe n'abarwanyi bashya, ngo ni imyambaro mishya bahawe n'abarwanyi ba M23, uko babayeho ngo babayeho nabi, ngo imyitozo ngo y'inkazi bahawe itangana n'imyaka yabo, ngo yakorwaga ndetse ngo n'ubwicanyi bukorerwa ngo abagerageza guhunga cyangwa se abatumvaga amategeko ya M23. Ubu noneho apati yari ya maraporo ya Amnesty International twahoze tuvuga M23 yamaganiye kure, Kinshasa nayo iracyakoze iba muri Winikandika. Nta nubwo izarekera mu gihe M23 n'ubundi ikomeje kwirusha imbaraga. Ku ruhande rundi kandi mu bice bya Uvira, urumva hari inama iteganyijwe tariki 21 Kanama. Urumva? Gusa ngo ni inama izabera muri uyu mujyi wa Uvira, iyobowe na guverinoma Kinshasa, ariko ni iby'agateganyo kubera ko nifatwa se tuzatuvuga ibindi. Intego nyamukuru y'iyi nama rero ngo ni ukwerekana ko intambara atari yo mibereho ya buri munsi y'abatuye Uvira, kuko uwo mujyi ngo utigeze ugwa mu maboko y'inyeshyamba, kandi ko ngo ibikorwa by'ubuzima bikihabera mu mutuzo, nk'uko byatangajwe na Christian Sadik Bahati, n'umwe mu bategura icyo gikorwa. Urabizi ibikorwa by'ubusahuzi bibera muri uyu mujyi, abo baradutangaza ko ngo ntari ubuzima ari bwiza muri Uvira. Noneho rero we yagize ati ni igikorwa kigamije gukomeza amahoro n'ubusabane hagati y'amoko atandukanye y'abaturage bahatuye, ariko kandi no guteza imbere ubucuruzi n'ubushabitsi biciye mu igurishwa ry'ibicuruzwa na serivisi zitandukanye, ibinyobwa, ibiribwa n'ibikoresho bitandukanye. Tariki 21 Kamena, ukurikije imyiteguro M23 iri gukora, urabona iyi tariki iza kugera iyi nama ikaba, cyangwa M23 iraba yafashe umujyi? Birashoboka kuba yaba yafashe n'umujyi wa Uvira n'ubundi magingo y'angaya ma operation. Icyo amahirwe ni iki? Uvira iraba yafashwe tariki 21 Kamena. Yego. Ntago nshaka tubiganiraho, twikomereze. Yego, yitwa Ambassadeur Parfait Busabizwa. Yego, yatanze rero impapuro zo guhagararira u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu Parfait Busabizwa yashyikirije Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida wa Kongo Denis Sassou Nguesso, impapuro zimwemerera Congo Brazzaville. Yego, ni Congo Brazzaville. Yego, impapuro zimwemerera guhagararira u Rwanda muri iki gihugu. Ni igikorwa cyabaye mbona cyabaye ku ya 6 Kamena 2025. Ni mu kiganiro rero bagiranye na Perezida Denis Sassou Nguesso, yahaye Busabizwa ikaze, anamumenyesha ko yishimiye umubano n'ubushuti bw'u Rwanda na Kongo bifitanye. Yavuze ko rero ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi riri ku rwego rushimishije, anashimangira uruhare rwa Perezida Paul Kagame muri gahunda yo kuzamura ubufatanye n'ubutwererane hagati y'ibihugu byo muri Afurika yunze ubumwe. Ambasaderi Busabizwa nyuma yo gutanga ubu butumwa yahaye Perezida Paul Kagame ubutumire, amubwira ko Denis Sassou Nguesso ngo yishimiye ko Parfait ahagararira u Rwanda muri Kongo, igihugu gisanzwe gifitanye umubano mwiza n'u Rwanda. Anizeza ko azakomeza gushimangira ubufatanye n'umubano mwiza
uri hagati y'ibihugu byombi. Yes, hanyuma umuyobozi mukuru wungirije wa polisi y'u Rwanda ushinzwe ibikorwa DIGP Vincent Sano yasabye abapolisi bitegura kujya mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Centrafrique MINUSCA gukomeza gukora neza barangwa n'ubunyamwuga kugira ngo barusheho guhesha ishema igihugu bagiye guhagararira. Ni ubutumwa yatanze kuri wa mbere tariki 9 Kamena ku cyicaro gikuru cya polisi ku Kacyiru ubwo yagezaga impapuro ku bapolisi 140 bagize itsinda rwapsu yes ndetse kugera ku rya 10 ni itsinda deja riyobowe na Senior Superintendent of Police SSP James Karasi bitegura kujya gusimbura bagenzi babo bamaze igihe cy'umwaka bakora ibangi mu murwa mukuru w'icyo gihugu. DIGP Sano yabashimiye ubwitange n'imyitwarire myiza bagaragaje mu gihe bamaze bahugurwa, abashishikariza gukomeza kurangwa n'indangagaciro z'ubunyamwuga, gukorera hamwe no kubahiriza umuco w'abandi bazahurira nabo mu kazi. Ati mwagaragaje ko mwiteguye byiyongera ku kuba mufite ibikoresho bihagije n'ubushake bwo gushyira mu bikorwa inshingano. Murasabwa gukomeza kurangwa n'ikinyabupfura n'ubunyamwuga ati ntimuzibagirwe ko muhagarariye igihugu, muharanire kugihesha ishema, mugaragaze indangagaciro, kuba abambasaderi b'amahoro n'ubunyangamugayo nk'umuco ubaranga. DIGP Sano yabibukije kuzatera ikirenge mu cya bagenzi babo bakomeza ibikorwa bigamije guteza imbere imibereho myiza y'abaturage no kubaka imibanire myiza nabo no gukorana neza n'izindi nzego z'umutekano z'imbere mu gihugu. DIGP Sano rero kandi yabashishikarije guhora bumva ko bafite inshingano babazwa kandi bagakoresha neza ibikoresho bazaba bifashisha mu kazi. Kuva mu mwaka wa 2014 nibwo u Rwanda rwatangiye kohereza abapolisi mu butumwa bwo kubungabunga amahoro n'umutekano muri Repubulika ya Centrafrique, aho kuri ubu bafite imitwe 4 y'abapolisi bakorera mu bice bitandukanye by'igihugu aribyo Bangi, Bangasu ndetse na Kaga Bandoro. Umutwe wa Rwapsu ushinzwe by'umwihariko gucunga umutekano w'abayobozi bakuru barimo Minisitiri w'Intebe, Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko, Minisitiri w'Ubutabera, Intumwa yihariye y'Umunyamabanga Mukuru w'Umuryango w'Abibumbye SRCG ndetse n'abamwungirije, ndetse n'umuyobozi w'ishami rya polisi ya MINUSCA. Tugana ku musozo rero, yego muri Uganda Colonel James Kasule uyu nguyu yafashwe ashinja ubujura, ariko General Muhoozi yahise ategeka ko arekurwa. Nk'uko rero amakuru aturuka mu nzego z'umutekano abivuga, iperereza ngo rigiye gutangira, ariko uyu Colonel Kasule n'itsinda ry'abasirikare bamurindaga barekuwe nk'uko Muhoozi abivuga. Rero mu nyandiko zaciye kuri Twitter, General Muhoozi mu gitondo yagize ati ndumva rero abashinzwe iperereza bacu bafashe Colonel Kasule kubera ikintu runaka, ati narekurwe. Uyu musirikare rero ukomeye yonongeyeho ko Colonel Kasule ati n'umwe mu barwanyi bacu ba kera, ati ndamuzi cyane nzamwitaho ubwanjye. Ku mugoroba rero ku cyumweru nibwo ikinyamakuru Chimp Reports News cyatangaje ko amakuru avuga ko Colonel Kasule usanzwe ari umuyobozi wungirije wa diviziyo ya kabiri ya UPDF yatawe muri yombi ku wa gatandatu nyuma yo gushyirwa mu majwi mu byabereye mu karere ka Mubende birimo ni agace kaberamo ubucuruzi bw'amabuye ya zahabu. Raporo rero ibanza yerekanaga ko ubucuruzi bwa zahabu bukorwa mu buryo budatunganyije ndetse butemewe. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano yanemeje ko
mbere ko iyi modoka ya gisirikare yahawe Colonel Kasule yasanzwe ahakorewe iki cyaha, bituma havugwa byinshi bijyanye n'ikoreshwa ry'umutungo wa gisirikare muri iki gikorwa kivugwa kugeza ubu. Magingo aya ngaya rero Muhoozi we icyo avuga ni uko uyu Kasule yarekurwa agakurikiranwa ari hanze, kuko ngo ni umwe mu barwanyi bakomeye cyane kandi bitangiye igihugu. nibyo ngibyo rero, reka tubashimire cyane. dushimire cyane bwana Nsanze Fragile Mura, wakoze cyane bwana Fagikene Mura, dushimire cyane abakunzi bacu, amakuru n'ibiganiro byo nakagaruka.